Evo še ena desetka večer novega materiala. Čakaj, čau mama, si na internetu? Ne, mislim, reč, da jaz pozdravljam. Podbevček te pozdravlja mama, reči čau. Veš, kutra, ker si mi povedala kaj več. Mat, kako se počutiš? Nekaj najbolj zabavnega na svetu. Kaj je pripeljalo ljudi različnih ras skupaj, da so se družili in sodelovali drug z drugim? Rasizem. Kako se stand-up komiki učijo svoj nastop, če bi to delali zunaj, bi ful čudno zgledali, to delajo to v tej čudni sobici. Njihov možno prijateljevanje z drugimi ljudmi. Ok, to je backstage od backstage-a. Po mojem je na 10 minut do mojega nastopa. Živčen sem tokle. Danes sem spil že 3 kave pa 2 Red Bulla, kar me naredi še bolj živčenga, ne vem, zakaj sem to naredil. Teme današnjega nastopa so jej drag, seks sodelavko, Tupperware, vlažilec zraka in pa velika planina. Jaz upam, da bo šlo čez, ampak nisem čez zihar, tako da pustimo se presenetati, ne? In dajmo mu en velik aplauz, na oder prihaja moj velik prijatelj, moram blok tist pozeti. Andrej Podbevšek, dajmo mu en velik aplauz! Anton Pevec, dajmo še en aplauz za pevca. Pevc, koliko neposrečen ime. Ti za toliko počas govoriš, da te lahko car uspavanka. Če bi pevc recitiral sonetni venc, bi ga končal jesen, leta 2020. Zaploskajte tisti, ki imate vlažilec zraka doma. Normalni ljudje. In jaz sem Gorenc. Zame je vlažilec zraka mokra brisača na radiatorju. A veš, Andrej, sam tam imaš še predalček za eterična olja. A res, radiator tudi, olupki od pomaranče. Če hočeš res biti fancy, daš od banane stari, za tropske vonjave. Punca od tega frenda Bolgara ima rojsten dan, oziroma ga imela 1. decembra. In jaz sem ful slab prijatelj, ker pač še nisem voščil. In bi rad, da samo vsi, ker se bom okoli obrnil, rečete vse najboljše, Venci Slava. Hey Venci, sorry, I'm a really bad friend and didn't congratulate you. Since tomorrow is my birthday and you're probably gonna send me something cool. Ne, vi morate biti tih, vi morate biti čisti. Hey Venci, sorry, I'm... Okay, dajmo tako. Hey Venci, sorry, I'm a really bad friend. It's been a while since I didn't congratulate you and you're probably gonna do something tomorrow for my birthday, so... Živo? Dobar dan. Ja. Hvala. Bolgarske rožice. Thank you. Merci, благодаря. This is what I made. Vse najboljše, Venci Slava! It's okay, I didn't pay them. Nastop je konc. Najbolj so se smejali, ker sem snimal filmček za Venci. Drugače, cool publika. Če si honest z njimi,
pa ful se pa smejijo fejlam, pač za tork normalno. Tako da nič, žerjav. Ne, jaz nisem dodati zraven, sem hotel biti na internetu. Kjer bednik. Jaz sem Marko Žerjal in vi gledate Bednik. To ni bilo sponzoriran, pač sam cool mi je Red Bull.